Grakshalo 26 Asrambari constituency ni TIPRA Motha ni Adongsong Bubagrani Achema Shalnoru Shawi West Schoolo Village Committee ni North Jamtila SB Rimnogo Chubashu Khlailegya Aro thangai manjaka kwai political district ni president Rajesh Deborma, district working president Trithi Deborma, block president Amit Deborma, vice president Shubhasing Deborma, YTF block president Sapir Deborma, block committee member Monoranjan Deborma no khoboi te kumuni Adongsong manjaka. 26 Asrambari constituency ni TIPRA Motha nengai sini Bubagrani Asema sal tabuk sini ketang tunai sini Bubagrani kodur kichur manikko bini Asema salorogo chung kaisa subasu klaika o thaingekai pachim tokseya aba west tokseya bisini thayoklayu North Jamtila senior basic school o school ni rungsungnar no chung kicha sini Bubagrani Asema salorogo chung kata kolon rok tei bisudo chung kicha subasu klaika tani himale chung nugo chung kero ralia tangi himala chini Bubagrani saitung jotrono je bin bugo kero ba tala nilai khama halai kaisa subaso chini kiri rono ba je rusrunai rono je kono borro kono a kek ni poriborte kaisa subaso theke baba ki tongroja bohnei khama bagino chungtini subaso rok klaitungo tai chungtini oro phaimanjo khikya chini kwai political district ni president chini borongrang Tinda Rajesh tai phaimanjo khikya chini 26 Asrambari block committee ni president chini borongrang Amit tai vice president chini borongrang Shubhasing tai committee member Monoranjan tongo tai tongo YTF ni 26 Asrambari ni president chini borongrang Sapir tai tongo chini YTF ni kubang no chini tamnai kisan chong tai pachim tokseya bisini monitoring chairman chini borongrang Tapos tai chini purbo tokseya ni bo tongo chini YTF ni member ko mono joton bumang sakla jotono hambai chung abono chini naharmung chung chini Bubagrani bisintino chung tausudara chung subai tongo tei busang dino chung subai tonai je katang tongsak abono chini naharmung tongnai chini thansari marino chung naharino chung tausudara samung tangoi tongo hambai